Bütün varlıkны иктан бар кылып, безне тәрбия кылучы, безне ризыкландыручы, ул гына гыйбадәткә лаек булган Зат Аллаһ Субханаху ва Таалагә хәмд сана, улуглауларыбыз, мактауларыбыз булсын. Аның соңгы илчесе, сөйкеле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләр һәм сәламнар булсын. Җомга көнен зурлап, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алым дип, гусл тәһарәт алып, чиста макрух киенеп килеп килгән хөрмәтле мөэмин мусульман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәала ва баракатуху. Аллаһ Тәгалә үзенең чиксез рәхмәтләренә һәм бәрәкәтләрне бирсен. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Куръан Кәримдә шулай диә: "Аъуzu биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين." Әллә кешеләр без иман китереп инандык дип әйткәч, алар сыналмаслар дип исәплиләрме? Без аларга кадәр булганнарны сынадык инде. Һәм Аллаһ кемнең дөрес сөйләвен һәм кемнең ялганлавын белә бит. Җир йөзе булганнан алып бу кавемгә иң зур сынау, иң зур фитнә, Даҗҗал фитнәсе булачак. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалату вассалам Даҗҗал фитнәсеннән дә зур фитнә булмас диде. Кыямәт көне алдыннан Мөхәммәд алейһиссаламның өммәте бүлгәләнеп бетәчәк. Төрле төркемнәргә, мәзһәбләргә бүлгәләнеп беткәннән соң, һәрберсе үзен туры дип, дөрес дип саный башлаганда, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә имтихан өчен җир йөзенә Даҗҗалны җибәрәчәк. Бу өммәткә бик зур сынау булыр. Кем соң ул Даҗҗал? Ничек тәрҗемә ителә? Мәшриктә Хорасан җирендә ике яһудиның 30 ел балалары булмый. Балага узгач, анасы баласын карнында 12 ай йөртә. Бу бала дөньяга тугач, бер ай тавышын чыгармый. Бер айдан соң гына тавышын чыгарачак. Сул күзе ябылган, уң күзе янында ит кисәге булыр. Аның башындагы чәче агачтагы ботаклар кебек күп, ләкин көдрә калын булыр. Күзе ачык яшел пыяла кебек мәгънәсез булыр. Кыска буйлы, күзе таза, кызыл битле. Ике күзе арасында кәфир диеп язылган булыр. Иманы булган кеше, гали кеше дә, гарәпчә белмәсә дә, моны укый алыр. Шушындый адам баласы киләчәк дип Расулуллаһ алейһиссалам дистәләгән хадистә әйтеп китте. Мәсих ад-Даҗҗал килер алдыннан халыкка зур авырлыклар кичерергә туры килер. Җир йөзендә 3 ел ачлык булыр. Беренче елда Аллаһ Тәгалә күккә яңгыр төшермә дип әмер кыла. Икенче елда җиргә үсемлегеңне чыгарма дип әмер кылыр. Өченче елда күккә бер тамчы яңгыр тамдырма дип, җиргә бер үсемлегеңне чыгарма дип әмер кыла. Bir yıl yer yüzüne яңгыр таммый һәм җирдән бер үлән чыкмый. Җир йөзендә ачлык була, адам баласы теләсә нәрсә ашарга, эчәргә, кимерергә риза була. Шушы ачлыктан соң бер күзде Даҗҗал чыгыр. Аның мул ризыклары, байлыклары, акчалары, елгалары, сулары булыр. 3 ел ачлык кичергән халык, шушы кешенең барлыгын белгәч, аңа иман китерергә дип, авылларын, шәһәрләрен ташлап китәләр. Инде Аллаһ Тәгалә безне ул фитнәдән үзе сакласын. Бигрәк тә надан халык байлык өчен, акчалары булыр өчен Даҗҗалга иман китерерләр. Шушы хадисне әйткәч, бер сахаба
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında "Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, biz nerse aşarız?" deyip soruyor. Kim dünyada verilmese, kişilik imanlı olsa hem ihlastan Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allah Teala'nın emirlerinin bitap, peygamberinin tıyılıp yaşasa, karnı boş bulmaz dedi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hem ikinci bir hadiste Allah Teala halkının yavuzluğu, Allah'ın gıybetine aşırılan uşbu deccalını çıkarır deyip eyter. Bu en zor fitne, zor sınav bular. Sahabeler biz şu vakit hadislerden deccalını açıktan açıp görgen şekilde bulduk diyenler. Niçin deccal şunun kadar olup fitne bulgaç, Kur'an'da bir söz de yok diler. Olup müfessirler eyterler. Allah Teala şunun kadar günah ehlinin yavuzluğun ismin Kur'an'ga kürtmegen. Ama bu bendeki Deccal'da Kur'an'da El-En'am suresinin 158. ayetinde işaret var. Hem şuay Allah Teala eyter. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Allah'ın vaadde etken ayetleri kilgen günne kişiye anın canı da imanı da yerden ite olmaz. Niçin imanı yerden ite almayın? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadiste anlatar, kıyamet gününün galameti gelip dünyada iştirilenirse çıksa, hem eğer kişi şu günge kadar imanda girmegen olsa, kişinin imanı ama yerden ite olmaz, yerden bitmez. Hem birincisi bu Deccal'ın çubuğu. İkincisi Dabbatul Ard isimli hayvanın jirden çubuğu. Hem üçüncüsü Kıyaş baygan jirden çıksa kök kapısları yapılgan bulur, yani tevbeler kabul bulmaz. Şimdi şu iş balamet. Hem şu Deccal 40 gün yaşayacak. Birinci günü bir yıl, ikinci bir ay, üçüncü günü bir atna gibi bulur. Kalgan günleri gadi günler gibi bulur. Hem sahabalar soruyorlar Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Bir günü bir yıl bulganda 5 vakit namaz oku jiter mi? Muhammed Aleyhisselam kıyaşta karab tügül sebeplerinizi sanap bir namazdan ikincisine hükmü buldu deyip belki farazlap okursunuz dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 40 günde bütün yeryüzün eğlenir, siz o gün çıkışta olsa gün batışta karşınız dedi. Bugünkü günde Deccal'ın tizliğin samalot bilen çalıştırıp bular. 14 asır ilk ortaşa tizlik yakşı aklın çabuğu bilen hesap kılıngan. Ama lakin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anın tizliği kökte yüzgen bulut gibi bulur deyip eyter. Deccal bütün jir çarın uzup çıkar, ama lakin 4 şehirge, 4 burunga kira olmaz. Şimdi birincisi o Mekke şehri, ikincisi Medine şehri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şehri. El-Aqsa'da hem Mısır'da Tur Tağı'nın bina olmaz diye. Medine şehrinden 70 bin münafik, 200'li kişiler onun yanına çıkar, küpçülüğe katınlar bulur. Medine şehrinden çistalık gelir diyen. Şimdi o hadislerde getirilir. Bugünkü günde Medine'de 400 bin kişi yaşıyor. Deccal'ın 2 yıldası bulur. Birincisi salkın su, hem ikincisi mutlu su. Bu yollarını o cennet ve cehennem itip gösterdir. Bir kalıpını hoşandırsa jir ulaşlı bulur. Hoşandırmasa kırılıp başlanır. Yaşayılgan hazinelerini bal kurtları şekilde çıkarır diyen. Deccal kişilerge bizim Allah Teala deyip hoşandırır için bir yaş yigitini kılıç bilen ortalay çabak hamkirden Allah'ın emri bilen tiriltir.
Bu yaş yigit imanlı bende bulup, min tagın da bir tapkır senin Dajjal ikenligine ışandım diye. Şu vakit yigitni bitirmekçi bulup, şu Dajjal indi onun güç kuvvete jitmez. Hem de sırav tuva. Kaçınsın o Dajjal çıgar. Onun kaçın çıgarsı mağlum tügül. Ama lakin hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Dajjal çıgar ardından 30 yalgancı kişi varlıkka gelir. 30'u da min peygamber deyip ayetler deyilgen. İkinci bir rivayette ki Konstantinopol'daki fitneden son 7 ay bitkeş çıkaşardı. Türkiye'de İstanbul şehrinde yenidir bir vakıga bulunmak diye şu vakitte çıkar diyen fikir var. Hem tabi bir fikir inde imamlar Dajjal'ını minbarlardan silemi başlagaç, halık anı unutkaç çıkar. Hem inde nişiksin bizge Dajjal'dan saklanırga, inde Resulümüz Aleyhisselam bizge 1400 yıldır aytıp kaldırgan kimde kim Cumgar gününde Kehf suresinin başını yeki akırın kamil ravuşta okup çıksa Allah-u Teala anı Dajjal fitnesinden saklar. Hem ikinci bir hadiste bulay deydi namazda salavattansın so'nggi teşekkürde selam gelir ardından dua kılırga Allahümme inni a'udhu bike min azabil qabr وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال deyip Ya Rabbimiz bizni kabir gazabından ve cehennem otundan sakla, yaşayış ve ölüm fitnesinden sana sığınırız ve Dajjal fitnesinden bizni saklasan idi deyip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzü de ukib olgan hem bizni de iletip alırgan. Şimdi Allah Subhanahu Teala bizni barcha fitnelerden saklasaydı,